ner malaken yam kana dialen content baro ani ba kalin gwasame biya kamal ka Nuer online tv channel ken yam tieje kon yal ko be yamoy ka pal point be tin konen dier ke ye be ka watch be yamoy ka tin kono gorian kareteka ane point kun pol gwanten content yenten ko de dialog ngarodian ko kon yal la ja gorno bran be kon yal be jala tasloach ka baga ci baga je ka tadan we ka jere lenka tieje kon yal ko be yamoy ka pal point ko lier wani en kalin gwasamena lartin ban lat gwasame kan kono niam an wala changa jandangro wide bangwan kapay diej ron kina dangro wide jandangro wide diej to kon ka lare to shop ko dokto banalat lare niam anya nuäärä michiro da kual which murlëëni gwad mi chaje peyten ka korun tichiwa cha chobre wi ka ko ba lare ro da ban roy ke kwi jingona dangro ten konen cha wuje kirma yadi ta ngumo woy ka ban roy ten gorno bije nyokane di ko ken gwasame men bana tok nyen nuäärä min chiro da kwal ni wuj murlëëni shoba dana shubke je raywi ka ko bon ka jawo shalat gwasame tur de beje nyoga yakel ka kor mo wa tok yo ka mandana lada ka kwide shemu chiro da kwal ni wuj murlëëni cha shobre wuj ka ko bon ajani nyen nuäärä jawo dana shalada jani nyen nuäärä ajane pay keje ngoda nyamatot ke ngoda ka kwa ka pay keje ka ron kina dangro wide bakel antama gor shemani an wode ka jek shalad ngo nena ajan che shot shemani cha parwich che ngot kami ko shot shemani ko ka remember che shot shemani cha parwich antama che shot ken cha ka tim ko shawta karun de shop karun wal bangwan me ngokon ron kina dangro jan dangro de jame ngokon ron kina dangro wide bakel de korun wal bangwan de kon kajek shalet yete karun wal bangwan an winemi gwade dana chaje nang ten ke men chaje peyten ajene nang kaje ete karun dang baro depade me shawta karun dang baro gwade chaje nang ten shawta karun dang baro ko kien re wichin winemi ala sho te karun dang wel ngwan enono dor murlëëni gwade dana chaje peyten ke chaje kwalten murlëëni en winemi ajene chaje okwen cha dab ka gad ka dangro te ga dangro ka lerme kan ladno mijel ka kel ke cha ka ban pin chalan jen wo jen karwade chalan no cha chop ka kobo me rami ten winemi alo ka gad ka dangro kana kon ngach ba chalan jen wo jen cha chop ka koba betur de beje nyoka yekel kamurle la nyala kwen ke te karun wal ngwan mungude ka kwa of course I think man wer de je teten ka kwase dande kul kunye tam nyal mu cerun wal ngwan che ka chubla lar kanu jen che chub nyeda me chub tong mi che te karun wal ngwan ki ko korun dang baro che te karun wal ngwan chwa yu kwen janate ka ga dangro ka karun wal ngwan to ko te run wal bangwan dor murlëëni koro la pay kwal ka jen jokoma ano men de kullar gwasame miti ka ganyal mi shanang murlëëni ka jarwon kineraw widien bakala mo bature be nyoga yekel no ko gor jeno biya dangache nyame ajen nyama dan en man chiro kwal which murlëëni ke dor murlëëni miti kan ganyal mi cha kwal ki mite ka waddu mi cha kwal ano dere del gwech ki dong dere ngich ano ko gor jen o ba shemane ba gwada dan tikten ba gor tije jen o jen der right connecting content ka kobo der right ka commissioner en jididen pay kwan ki der right connected content ka kobo ko de nyame de yinyot gwada dan teten me nyaadu ki nyawat kadu tur de dere guja gwa mdong dere ngich ano gorno bi yat ka kobo ko bi nyama bi kula ngajeno enye shemore ki wadu ki nyimor ajen jawran chalat
jen kan shuda kana kon lat de shur de lari men chalat duno kan shuda kana ngach tel shur men chalat chalan jen wo jen chaben jero kwal jare wi ka kobo gor jen en wona me dit jen waka naten ko ken lere rewde man bana roitin do badanen chikon diala ngatiang ka wer shanetin kon ke chief of justice wude shal ke shan rech kene deputy de ne gadwich lul no batun ken bagano chaka wuch tinyo nene angum wuch kaka angum wuch kakan kwadangro titi angum jikena lel kirmi ya dit angum wuja na gorjen ode kon dial tika ngachmurung kata dan wuch kaka ka gorjen o baje kwen ye ka jan lera me wude me minen kontur de me shwale gadwich lul wude me minen kontur de me no gwasa me shwale shan rich bana tuniken bana galat gwasa me ko kon ko teke gejjen ma gwa kan dangro shaka joj ke shaka woch there and there tijeno ngum joj keke kirme yadit so right now there and there or teach so bayel harmana na talk ka jomo cha kwen ngwasa me wa chief justice ano ke wuda me Michel Kamenu Shan Rej Madut ken is deputy John Gadwich lul wa ken te rundu chop ko wel ngwan kwara run wel ngwan in the office roiken ko bika ngot biken galat godomo jowe shalat tiang ano chaka wuch kirma yadit kan man danan wo ke kana konlat bat chaka wuch chika nyuran tama chika ne di chinyur kene di cha woy kwara chaka relief kirma yadit chika longwot office so di yana me di yana ngach man chalat gwasa me man woy ke awa chief justice madut ke chan rech wajen kawron kina dangra dual jok chaja kon gwanyen wo jen chami shale moji no wadu moji jalat wacha watke kene te jimar ka de ke dong cha mo cha kong je yo ke whatever ne shop ka jandang barrow wida badak te chala slet tala assistant wati nyaade ten tine ko ken tik tin la tishi mane ngude me wacha kala ledne ko gwase dan ana me cha kon la rech no wal en go ne me dere je jako ba je wujba ko wajen ledne ti don kan qualify kene ti modong we can go shikan go ko mara kaka je nyaade che la let ne ko ken che kala let ne me 2013 wade dan Meridian gwasame wajen our public endorsement of political decision Madud publicly supported kume ano de kume dere take stand down well they we can stand down well they get nanka 28 state watch with the mayor achajalat wajara medane take duor mi chalada no ba stand jandang road badak ano ba kala let local support 28 state ka wa gorne stand down well antam right now to kon ke stand down well medane charge buloko no naga 28 state wajara medane ko recommend wa me chalada no 28 state kan de la ledo wajana mo unconstitutional ka charong ko daro jamada jalat ko ran ngone 28 state wa daga ne South Sudan ka jawda na chalat no wa do badan wo ke gwasme wa gwi ke jen wo do be kem yadi che goro beneti dit tin che don ke che let che dit be ka retire ko bu ko dor ken no ko be power be je kul observed be power be je kul consolidate
kona mane consolidation of power la mi gor je ne ko nen tilari nyukutin bom bika watch bikula nong ne timot bi weekend bi kula bin intimidate ke bika direct tet wa kan ne tin kon atin gor kir ma yadit ka so do be me ja ko ba ko watch ko che gujano ne ti bumbudi ante ka decision to goal to shikir ma yadit che wi de she len ko mi $1 ba yigla let ko ne di t-shirt ke kir so right now che relief cha go watch ka ja god ken cha mo ken ko ken ano wa cha gu jano ken chika rong ko buga dare kwar ka jen mi kir ma yadi chene ko ken chaka kwang ka gwaden che Supreme Court Justice Benjamin Bagdeng che kwang la new chief justice ka rada dien mishale la ku nyombe as a deputy chief justice ka gwawut ka mishal ka me gad wujlul ne de ti dienen je tandien che de kon larno nyombe je wun nyama wuda me mishal ka Benjamin Bagdeng me je wudjanga tar mishal den ka ke ji ko tura so january ya wo jang gwatma so nuer kel meteka gwadan lat ko ngoten je panen tama gadu lul already january ci ko fel gwatmo ci ko telngu ci tel power from there do motara anten shangarami mo la symbol ba ya dong dere nyodan wo ne toka kane to go ki dong de ka chonka queen ware but te tel way so ne me wakataran chagwi keje kirmi yadi gorje slowly benede kono take power tende je oppose beka watch ka chaga tun longa moje ka ko micha ne di chaga ka kana ka mo ka position ken because you're simply la normal people to tell a decision ka kuma of course ba ka console ko ngene shama yaran wo la na we wer ka ngak bi awrach ko bakula lunjok so ne me mi chiro da lat mi gorno de nywaka yekel ano ka jan lerame bane ngaje gwano shikume shawe gwa amen ban nyogo mukwen kona gwada me ano ba kume ka spele ano kuma ayo ka jowo dana chalat gwasa me gor ba nyoga yekel te ka jowo cha gor wa kene diala kontin yarke kume spele ayo wa chike fel wona ka parkol wachi ga tel power antama cha kuma spele ayo cha nyoko mi yadde pinyok ci janga kaf ka ci tan wari kana kaf alo bu kuma spele ayo ba function ko de dial wa cha kon spele aji ci kono no de kan kuma spele ayo de kana dak ci kan parkol ci kana use ci kana ko ken kan ka use antama mi ci kirma yadi we ko randa den ko ja point ba jare jak ko ikan ngajan wo man latke dak na kuma spela yo ko bral bedetin ba chu cholano and partner mo take a conflict in itself so na mo karwade ta gwijano kuma spela yo ne kontin gwijron go ke ne kontin ba kuma spela yo jakubum wachi ken reject ajana shanen ka sheka shal ka sara che logono baje kwan la minister of health ke minister dum pola point ko che gujano quote kane je ke kumede la kume spelayo ka jo mashalat gwasme dr rek machar che tyako bajelon chati dial chaje wona no dong de je gwan che ken men biya kula ngai gwasme ka kwi dr rek machar wajen dum mute ka dwer che chaje nan ka kod no wal battele dr machar tele je dwer changa kel cha everything cha ko hon kirma yadi no dare dr machar dare je gwain ki dare je chod lwag yen ka dutu kon lade but tell a way out keje ajan menen yana me chenga dr machar kana mo right tell mi chamalar ko chuanga kuma kirma yadi ka do badanen bu kana biti keje mu weben ka life abaje benen ne dial rewi ka South Sudan aramatel dur ngode balo ne gwada dana tetin cheng mi cha kap chonga cha jono kwa destroy SPLIG kana let cheng mi shane ngo cha taban nga cha jakre wi ka bar gazal ki state nang message dung do dana yan ke dr machar ko ne ngwan they are questioning the motive behind this
ko ngai ke jen go dak riek machar ram kel ke peace partner signature me dane shala no ba mal ba yiglat ko kan dangro kan kirm yadi de mal der no ngum yan ke ja ya me dane tabande ngai la de jenena jene cha yen na mal yan kana dak riek machar che ngot che katol ko kuje mo ba yi del yen ban ngai ke je aji South Sudan ya lo na me she talk she true ngai ke jeno ado me kirm yadit be power ba je consolidate ke be power ba je kan ba je la dunda ko taram butuk de lep jen menen yene me shange ko bol mel ko announce ko je ladeno telle deñ mu gorke mel te ka SPLIO ke te bonde ko ken mi be larno etake ke ramla no etake military wing jana ma sha gor jane dial bi kaji SSPDF ala force be yika for South Sudan National Army ke jana lep ko ni jaba bat cigan ko gor no ko kan implement ku kan la kan power ne dial ko be kan ko to la ken te am butuk le lep bi ko shu bom so on tam chala do Dr. Machar che chup gwade che chup ko baje luñ ko che tel luang che kum ke mi yadi che tel luang ke tel power mi yena Dr. Machar chal dial cha ko won tele evident nyo dan ojen eram kel mi che participate kan ga dan nakam majur anyok aname kan kuma kel mi yadit kan dial kon la do ko kware wi ke South Sudan kan kir mi yadit kan question ka do badana naka nuere ka fangak ka nasir ka ulang ka lungu shuk ka mayom te ram ci tugla ne lep kwa nuer kwa gala target e ka kwi Dr. Machar metere tijen so na me tele justice kan de kon la kwarta me jange dial ko ba kir mi yadit ba je del gujen o jen melade wa tribalist leadership ke lew ko targene nuere tell me justice mi atin nyinka dial ke injustice wakan nuari so jo mishalat me jakir me yadit ko karon kina dangraw jan dangraw bakel jabba pat changa je kuma South Sudan makeliw amadaten ko chagu jeno we je ka mena jangi kana ngach lepo ne 2026 election ko bo wede duno chikir me yadit gorno de 2026 de jalat jen mu gor jen o bi Dr. Machar beremen retijen ko gwi jen o mo Dr. Machar wo brar Dr. Machar beteka power ki beteka long medit so na me jaga wuda me ko bloy de bejat ko che gor be Dr. Machar be jeluñ but by any mean be Dr. Machar be jeluñ ko teleje long ki teleje chapra dien jen jo dan ngore de nyaa yakel an ban nyo je kala rien chu je pero jen o bi channel bi chon kel ke ja an biata kamal bye bye